paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pari Badong, ibagaman mo't kan ni Marituyang taumay dito'y balay. Ay saan na amasango maray? Ay, adu ayat yan aramiden na di tabalayaw. Awan Mike, ang makset to pa'y tilutlutwin na. Adu siguro at asikaswin na. Iso amaksat tilutlutwin na. Agsilsilpon lang mo't maray. Iso matlagayam asaanan arumrumwar di tabalayaw. Nasurusuro ng aminin kay ti agsilpon. Iso nga iso itan, tibisyo na maray. Apay, agsakit ni Marituyang. Diyak mo't makitkitan. Ay, adalang mat kano di tabalay da. Agsilsilpon kuna ni Pari Badong. Kunak ano masakit? Tano masakit? Mapan mo mat ko mabisitain? No masakit, ay kat mapan mi bisitaan akan ni Marikwanang. Mabalin ayamat abay-bayan medjay kumari may. Nene. Ayan na ngayon, dyan cellphone ko. Imparabaw ko lang dito lamisaan. Ay, saan mo abirukan? Indulin ko. Apay nga idulin mo. Nalpas mo ti jutem dita barangay hall. Kat gaputa kasangsangpet mo dito balay, tulungan nak. Saan aday talatan cellphone, tiin tunaram. Anya ay, ti aramidag. Ika sumakdo agbalsig ka pa yan. Kunak nga aginan na ako mamatan. Ay saan? Aginan na ka intun madamdama. Jack ito jay cellphone mo. Aging gat saan mo amalpas dagiti iparamid ko kan ka. Ay, una yan ang nag-stricto ka ba nang? Ay, ingkan, rugyamon, tapno malpasan. Ayos, mga na. Naurnos analpas ti amin at trabaho ta. Tawan ka data, tinag-cellphone. Ay, di cellphone ko nga ro na. Taapay nga alaam. Mangantan, ag-cellphone ka. Ay, wala niya. Intun malpas ta mga na. Wan aginaw kan tupay. Nagadon, ti paparamid mo. Di ba't lamal malpasan? Di naksamot kahit na pag-cellphone. Ada oras ti panag-cellphone, adamot oras ti panagtrabaho. Wala nga pasig mat at trabaho. Ay, di mo tultuladan ni Marituyag. Apuro cellphone ti aramidan na. Ay, agsermon ka manan ba na? Ni Pari Badong to, pay kat agreklamon. Tata Badong, mingay na natuyang. Aday di unag, apay aya, milay. Jakmat ngamin makitkitan arumrumwar. Nauma na makikakaaruba. Ay sayang. Anya sayang? At dapat ko maistorya akin kwa na. Dahita tinikanan abisyaw. Dahita makis-istorya. Kat no naghilig ang makiistorya idi ni nanatuyang. Idi ang mita, saan na nakayat asayangin to oras na ang makiistorya iti awan kay iskan na. Tata Badong, ada maangot ko naksot. Ayun na niya. Naksot ngayon na po Ala Tata Badong, agasasok samad yung kusina yun. Ay saus, anya ti mapaspasama kay. Tuyeng, mapuuran ng dahi ti balay. Ayan mo aya. Apay, anyat mapaspasamak. Ay damagan pa lang. Kita man, dandanay napuuran dahi ti kusina. Nay, adda naksot Napanamaya. Adda aklaang mo't ijay salas. Apay abinaybay ang mamaksid dahi ti lutlutom ngayon na bay. Naksot aya. Ay dimpay nadlawain. Dandanin napuuran na dahi ti kusina. Kita man. Bisi akmo nga main. Bisit yan niya. Ay, katagayab kayo iti bumbero Ay, relax, Maray. Unay kat ti panagdandanag mun, Katagas asok day ta kusina da Marituyag. Awanan ti asok na, kitaam nay, Ay, makapadanag mat nga bain. Kasanon ngay no napuuran ti balayda. Damagan taman kan ni Milet no anya tinapasamak. Milet,
Apay nga agas asok day ta kusina, day ta kaarobam. Jak man mo kapitana. Ngam ti amok, nabaybayan ni Nana Tuyang din saang nang. Saan lang aroden arumrumwar ni Marituyang di tabalayda? Mabaybayan na pay laeng matilutlutwon na. Ay, dayta ti pagsidda awak marikwanag. Manmanon arumwar di tabalayda ni Marituyang. Nagsapa ka matan ngay, ama panijibangkag mo pare badong. Ay, wala pare, ta nagagata gayam. Kat nituyang mo ngay, saan mo akad mo pare? Busy ka no pare. Alat pa kabisbisyan na pare. Busy, ngagsilsilpan. Diyak kami makitkitan ka pare. Sanay na makikakaaruban ituyang ko pare. Tabisay, ni jay silpon na. Diyak man na mo, no, mayat na jay, pakabisbisyan na. Naglaing kakiiden, Milay. Taam mom amin dagiti nasikugan ka nakitartaray diti barangay tayaw. Sakpay mati ko nam kagawad. Amok amin ano may Ay, kagawad. Adda manan maangot kon. Agat nakset maut. Jay sa manan lutluto ni Nana Tuyang day jayan. Ay sus. Agas asok manan di kusina dan. Ala, inakibaga ka ni Nana Tuyang anaksat manan di lutluto na. Ay sige, ingkan. Darasam, tumaray ka! Nana Tuyang! Nana Tuyang! Ay unay kamutan. Kas kala napuran. Makapanervyos ka man. Talagang adda mapupuuran, Nana. Ayan na. Day ta kusina yun eh. Anya. Ay na, darasam Nana. Sabsabantan. Ay sus, apingat Asino ti danda ni nauram ti kusina na? Day ta kusina ni Marituyang. Ay nausam nga min ngagsilpaon. Ni Marituyang? Asino pa'y kuma? Ay, namin anon akasta. Ay namin adon, Maray. Anya nga min ay ati aramidan ni Marituyang. Agsilsilpon nga, Rod. Ay, sa balimot ti hilig na ita. Ita, ta saanan ang makikakaaruba. Anya ngay ti kanandaitan kat nakset mataw. Tuyang may lab, dakon. Ay, apay nga, ngawan sumungbat. Tuyang, ayan mo. Napananangatan ngay. Tuyang! Tuyang kunak! Apay ayamon. Handa ka nitang agsilsilpan? Ay bisiak, di nakasarsarita. Kahit nakaluto kan? Ijay kusina ti ayan dagiti makan. Kahit magantang aro din Sa anak pa mabisayin. Ay, talaga mabisina kung kahit. Mala, tamapanak ijay kusina. Kanya nga ito dagito, kinalaban na dito. Kanya klase ang makanda ito, Tuyang! Hey, umay ka man! Ay na mga kakadilatan. Di talagrik-reklamo tamaw. Ay, nagnisid mo dagito yung makan. Naksay na ito yung naboy. Ay kaano samlata ka din. Kanya nga dagito yung nangisid at tumtumpaw dito yung digaw. Naksit lang abawang dagita. Kanya, ay diyak makanda ito. Nakapilpili ka. Isungarod tiyada. Kanya nga tikin-kinwam dito yung balay. Agluto lang aro din dito aramidan. Maksit pa'y tilutwain. Padasan nak nga tagta kitaam. Panawan ka kunak tuman. Ay na, sika pa'y tinatangsit nga agsaw iti kasta. Sika lang aro din ti sadat. Ay tumakder ka dita. Sana puro cellphone tararamidan. Apay purno aya ti madamdamag. Namin ano kano anan na urab ti kusina yo pare badong. Ay, yun nga rod pare. Ay, lilikado ti mauraman iti balay pare. Habok agam jakmet mabagbagaan ni Tuyang ka. Apay ni Tuyang ma. Agay ay ayam ka di iti apoy. Mabaybayan na ti lutlutwin na. Gapoy ti panagsilsilpon na pare. Dahita ka ti pagdaksan na pare. Ti kabutan ko pare. Kasanaw nung mauram ti kakaiso na balay may. Kasano nga tanong mauram ti balay da Nana Tuyang, gapoy ti kasi cellphone na.
Ay kat sigurado ang mairaman day tabalayo taagkaro ba kayo nga raud? Day tangarod mo ti pagbutbut nga kagawad. Makapanerbiyos. Bayam, tapada sa kabagbagaan ni Marituyang. Ay, sige man nga rod kagawad. Tutal, agkumari kayo. Sigurado adenggan na ka. Umay kumangarod gumatang dito'y tersinak. Takasaritak man. Ay na, amom ka day, marikwanang. Adda ka nun na uram abalay ijay ilay. Ado at talaga nagiti maururam ababalay ita, Marey. Ibagbagada mo't ajay na uram abalay ijay ilay. Kat gapo itinabaybay an asaksakan. Ag-overhit nga, main. Kukumaray! Day, itaman pa'y marituyang. Ay na, nasaya at mataimay ka. Idi pa'y kalman apad padaanan ka nga umay ditawi. Adan samot istoryaan kan ni marikwanang. Ay, awanan asem ko ang makiistorya ko, kumaray. Istoryaan milaang kan kadya na oram abalay dita ilay. Ay won, isuday tati kayat mi nga ipalagip ka, marituyang. Agtal na kayo man, adwa. Kano namin, ano adandanin na oram dita kusina yaw? Adaya mo na pasama ka kasta. Apay, nalipata mo nga uray la nagas-asok day ta kusina yu iday? Gagangay na ata kusina kat nga raud. Kano ibagbagada akanayon amaksa tilutlutwam. Gapo iti kasi silpon mo. Ay, marituyang, narigat ti mapuuran. Didakman isuraw, tamok tar aramidag. Palpalagi pandakalaang matamaray. Na. Sino taglutluto kada kayo? Ay, sana siyak. Ay, saus! Jelutlutuag! Naksatan! Inakaw! Ha? Day tati, amo na, tiararamidan na. Kita madlang agpaisaw. Kastao na ititaray na. Ay, sus, naidugmampay. Sus, ay, Maray, tumakder ka na. Ay, maksutan, jalutlutuang. Kano kadaya makapangan iti saan anaksit at haraon tuyang? Nagaduki din ay ariklamong. Kasano adyak agreklamo nga ikinaksit manan da ito idasar mo amakan? Naliwaya nga road. Wen aga po iti kasi silpon mo. Mangan kakiday. Katapay saan ka manan amangan? Madamdama akton amangan. Di ko na saan mo akayat akanan da ito'y naksite ngayon lutom. Kano kaya nga agnakan? Si kakit di at agbalbalay. Sorsorwam ti mangan itinaksal. Himot na natuyang day ta nakatugang di ta igil ti kalsada. Katawang agmaymaysa. Nanatuyang! Ay, nagmayak. Anya ti katawaam? Ay, naday ti bambuy-buy ang kabijaw. Ha? Nan, kita akman. Aday ta, buyaom. Ha? Ay, na! Makapakatawa nga agpaiso. Makitam, permya makapakatawa. Nanatuyang! Jabalayo! Ay, saus! Agap apoy matan! Saan na basta asok? Apoy daytan! Katnay, pumigpigsan! Ay, karuba! Tibalay may! Maurura! Ay! Tibalay da nanatuyang! Maurura man! Pare, apay, saan latta amasangon ni Marituyang ti makikaaro ba? Ay, umayto ka na. Inton masangon na, Maray. Kaslaado ti as-asikaswan na Wen nga rod, Maray. Kun saan na puro silpaon, dararamidan na. At adon ti oras na nga trabaho, Maray. Ay kat, nasaya at matno kasta, pare ba daw? Ay, nanatoyang. Ipang pangrunam alupasan dagiti trabaho. Maudi ti panag-cellphone. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng.
Surat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Vuichi Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basi. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangag.